Enyema ben ene ye ya e de no me ebreye. Nyama ye de no me ebreye. Em de pass bisa sasem. One. Enyo bia keke ne kasa rough. Number 2, abortion. Twin de no me ebre nipa. Le twin de bawa wo no manye den. Ento ato aso. Abortion no me ya se bibia. Number 3, sabusum wo fie. Na wo se wo ye Kristoni. Na wo amfa Kristo yie. Na wo sum bia bia ka oni hwan no me e wo so. Wo de apo de hu si bibia. O de no. Chese opese ohunu se o ye de o challenge no. Into so say yes no so ye den o tumi ye de sen. Sa confirm kwa na blessing bibia. Because say abortion kokoye na ko bia no form toilet mu den o say toilet timi di bodua. Into that no timi koye abortion di to toilet. O say timi di asase den e bodua. That no timi koye abortion to for the shame. And abortion is baby azu ni o de beto. E so de to ball aso. O de to from the show. And I say o de to poma. Baby o de beto bia sa de no. Hu bi wa no timi de den. E de ya. Enti na hu hia so ye den. O ya abortion. Ene no na we because unya de to form nko ade apam no no. So pese o stress anu mi na aba o so for abortion na o ye na. Ene say one. E so because o kasa on krante. We hwe mo jegu. Eh na ebele na say ken na o hwe mo jegu Bible e den na to no. So acha say. So hwe mo jegu a enu mi kese pa. Enti no first thing say e den na say o ye. E so ye cleansing. Uwi a na fi o break case. E kwa ye fa say break case ni bi ni. No ape enwo 1 liter. Okay. Uwi a no ape wo so 1 liter. Okay. No ape samena, alata samena ye bi. Odoma no be hye anase bia be yam no powder anase bia o dry a no we si na why no powder. Uwi a wo na fa fra alata samena no. Uwi a hwe engo no. Me samu makwa babie mu me makwa ba one day TV so. Se mo amu ni me papa the great all in one package. Ai ene wa boa no nipa ba ko pa o dam pimpemu. Ene ni ba betwetwe nkomo. Muni mdo timi ye dada. Muni mi asem afiri na no muni nanum asem. Ono otu bra na wa kire sie se emi tumrei wa ha sie di ni. Oni ne ba betwetwe nkomo no. Me pa cho je bre. Mo mo na subscribe to YouTube channel. Wo be comment no wa share no wa like. So person e papa so di nkomo an number go screen so contact no. Ne ani ni nkomo. Mun ka me ho ni ntu fan ne dade enkodi nkomo. Me da ase. Akuya de paga ga ne massage medwa. Samu kan nkomo a da the great die no ene e beto aso. Na ene de de edamu sronko. Te se ene de jawom. Ene de adonso wo hie papa. Pacha na make kai wo say I mun subscribe my ye. Mun subscribe. Mun share, mun comment my ye. Enu hia ye pa fi se mu donti. Ena de bia na upload new videos e de mamo. Share me say share ma unua bia owo fie no. Ne sanso enka bi. Eni ni one day TV so ho nkomo. Enne so eni papa the great betwetwe nkomo. Ene de wase dane de oba sorry na ne de odi janka sado ene eba. Mummy yanko ne papa nkodi nkomo. Papa kwa ba. Yo ma me joso. Ene so ye da fofo twede ampode adom ye. Yakopon dum. Ye bi we sese enka se mo chiaw. Yo me jo nyina mo so. Mo nyina me jimo so. Na me shi obi bia. Daddy but my voice nko so kakra maye. Yo. Me say within there ye nim dada. Okay. Ye nim dada na viewers no so for the adisre de bia to makoma se me ni me di wu nkomo ma wo mo. Okay. Eya na yenya yeti wiase ne fe bibi se curse. That's it. Oh, enye so be friends so abo obidua nko a obitimi ka se o madome se unye yeda. Madome se obe wuntem. Madome so obe brentem. Obe brache. But ye nipa ya nim so wo ye. Ano keke waka. Sa. O eya asema waka keke nti no. Wanya aka ne de tumi bia nim. Enti enye adwuma. Daddy ene me pesa wo kire ase se. Ye ka se case pa eye di ade de ba de ne friend case. Ezisan so be de ba ya brabo. Yo. Me da se bebele. Me da one Ghana TVG. One day TV. One day TVG for so ase pa. Me shila one day TV for. Yo, eusia mama me da se bebele. Asema we bi say asema ehia pa yi. Ehia ho. Ehia pa. Case ya de bia ye hu. Na case yenya enya nipa nko an na e kan se e case ni nyonko nipa o. Okay. O se ahunhun so timi case ni nyonko nipa. Ahunhun ma ye ni hu mo mutimi case. Yes. Because what you hu bi won e kwan case fa so e ba ni se oni obi akwa apa no ebu apa no so. Okay. Na timi di case e ba. Na obi timi ko bosumo e kokoje ba. Obi a asida no asebo ade na ofa nko. Na bosumo ba de. Yes. Oh, on say the chance say
se nipa kra na ema ba no kra na den abusum obi na ete ho oti ye kasa busum na no ana bia na se bia fa se obi ma ba no bia se nipa owo suman bi ehye ne sunu ya se ode okay ode ma wadu ama wafanye nti den before se obehwe ho no obo ne busum na ma na se ne hu na ma ne asa ode do na den ana tumi e osum na ma ne pepe nti e ba nsa na se nke se bia o ma oba ni wie na asede bi wona se ode ba na bi wan fa ma otimi ja o ma huhu no okay na huhu ti e ba be ware no mma to aso nyina na say huhu no etimi wan kwa ankoda na se no huhu ni timi asori wa abusunya no so yes eya won to aso etimi ba won to aso to mo se na ye bibi we ja hoko na so mo na mo ye den mo bre ti asoka so cha se o se ye wo fa no mo ye ma me papa mo timi kokwaje busumi ba be sifie o omo no mo we ja hoko amamre na ye de se omo ye ma busum no ye nim nti omo so eko omo ja busum so ye de sifie utimi tundu sa ana sa busum so esa se mo so mo me kom na mo anya na ye na se de amfa ma no nti on so asori na o ware fie o okay nti cast timi mo bi ko pejuma onya okay cast timi mo bi aware eye basa cast etimi mo bi sika se menyina no mie bi e da obi so nti oton ade so sika no obekan sika na swati ni nyina no mie ni bia na se no me no egu aware bebele na hum no ware wa okunu be denya ni jide atena ware no ana se oyede no so be denya jide atena okunu ware ho enye yi okay wa hum na mo ware o nti o ware o na se oni okunu se oyele na ba be crash no eni to ata be ba e fa se wo na ware wo okunu e be ku adwuma ni sika se me ba sa ona otini nti no be preasan ko be si dan so dan ntimi si okay asase kra na wato no what is kana to na ejeni no nkofu bi kra betima ba da ba je fini se wato kan na odi ku adwuma no na sika obenya no se ko timi di chiam kra school fee timi di bi papa no se odko ye kan na yi oto kan no so oni bi obeye enti wo ka amyate ase se eya ye bre bebrebe nipa ye bre no ebi ye no me bebele na o se enipa kasa ho ye no me etwa ho hia se hia ye no ene sei ye na nanom titifo omoji ekura ye wo ebia ekura ye wo so no si ho no ni nyina no ehye busumase okay it is a busum na ye de na se de wanya ama na ede no me ba omko apam ewokuro no so ana wo so aye wo na ebia sabre no mama na so papa no nye Christopher omofa bibia na se bia ye wo wie na ya mamre bi ma se when this is yesu ye timi de no me de ebreo ana abortion so a wo ye abortion ye timi de no me de ebreye da bi o fa ne se me wo ebia 18 years na mafanyi nsen sa amre ni 18 years no me ni adwuma da hra akra no ebia nkra agro na mkodi ne kofa sa de ne baaye ana me fa ne se me di adura ka nyinse no na ase eno no so timinya sunsuan so ma bra boso a yes ma me nkonkan yes adekra ehun kra bosin bibia because eno so ye case no onu se ye we fie bi wo no abosum esifi ho no echiri moja se moja be so de gu fom enti unu 18 years na o kana unu edwuma bia na adenti na se kofa be ma na pokra wo fa be ma no wentimi anya den ambo ho ban ne mo atwe ma nyinse na aba wie no o so me kwa akoyiegu e no me kase bia enye kra etimi bo nye bebre etugu okay fa ne say makaseti apanyini bia bufuom mano atra panyini bia menimu no mano atra obi ani kwanse mano ani kwanse mano tra no okay na nipa no ebie na no wo obebre ha no me ani bi no enye bible say anu edidi nchini moko anu ye nam se pani a oyo mami size o papa size empokro o na size no ebi na no aka che se obebre a ahoban be mu na wo ahoban bo ben mu na wo se nipa no akasa no hu mitimi dan hu pese se nipa wo nimu no ana bia wafum no so ampa de so tipa na chew okay because okasa obebre mu a enya osika nyam nko a wa wo mu so wejuma ye mu so obi bie mu because one specific bra aka so be dey obebre to bu won mo ye ejuma wa ye ejuma saa na so sika no onya ejuma wa ye na kofi so ye kofi timi bu abosika etimi di toka otimi ye ejuma de to asase
na unko de oda so gina class 1 obreba ben ho asen na penini e de e ka kire wo no no me o fo obi yira no me anya kura enya o fo obi la enya no obi kunai eno so nya kura obi ka se be ma de omo a otimi ware dodo obi a wo pe ame ka se mi kire obi ma wa no si se o fo obi le na one ne wo ma mpo one ne mpo anwo mpo kura no oma eye kese be da oma awo to aso nyina so oba so be ware ono so bi afa ne de okay sa na to aso eti so bi apa onhwe onko ni fi omisa ne maame de oyeye adane no meye edi nechi enti so ofo obi ile na so ofo obi kun ade enye eye kese pa ti me fa ne say me young girl medisu where the one day to fanche and I can asem ya what you say it's no me a young girl amesi so what you say and I me show bi what's my me wire but me busua na me wo mu no put me ware mienu put me ware miensa at fact say wo betumi ahye ye no wo betumi aware dodo bia wo pe enti no me pese me faw na me na wotena na ma wale eno so ye no me yo mama me da se se wo be ma na oba be ware mi oba no we busua mu e pene so otimi ware dodo obe na se me na me ba na se me bi se busua mu se omo so pene so ana so mo pene so ansa na ma ti ase ama number 2 se wo be ma na oba be ware so oba na se be ma sa ni pakro no otimi ni na ele kasa na ele so engine 2 no nti ase se oba na odi kan e de ya ope sa ya na be na no me de ma okay na me fa chiri ne twempa na yere hu dan so eno kra bu sanso ya no me de ma obi ade o fa ye den se on se be ma bi atwempa na e bia o ma na yere hu be oni ma nketikiti bi wo hono ma o ya obegya esa so hu no oba ni nti no oba na be suspect say enti no se oba ne kuno ka se me kunu first now to say se sia unti sa bia nipa kora a obehye enti mo ye sa bia no sense enkoso eno me adome wo be bre owi aso ba na enya nko a wo no ma chile ma nyina be fa sa no me no okay na sa nipa ko no susu na onu no adumi obi no so onu susu ye bi da na afa no nya no so ne de enso asla no say ye say bible say no me a enyi nyina so no enya adwuma enti fa ne say wo na wo ba be dome no wo afo bi kunu da ana nyakopon adom ti se wenya wo so de ana obi abetale ho so wo kan wo se eya wo nto aso timisi enti mi wo na wo afo bi kunu da na ti se wo afo nya ye friend sen wo so nya wo de no bata na wo dom ya sele be ye adwuma yo na Yesu Kristo na ni Judas na eden ana na enam ana Yesu nso ya kan wo asem se oba be wudi age wiase nyina nkwa ana Judas nso na yi ma ana yi na eden man because ya ka se nipa Kristo na asa kache na bush ne hyiafo se nipa na be yi na eden ama de odi bo mu ama na eden edi no sa nipa na be eden ana be yi na ama Judas o ye bona so anye bone sana ye de eda ho ya de eda sa so na we so ya de eda nti so du ho abeda be wo okay keso ono ne keso no bla kenie be ba ko ekunu nyoko no ba ko enim no nyame ye mark bi se ememe obi anfa nsa nyede enka na wodo sa be ka no be den sa so na we se no so no sa na tie waye ana no mie na edi na chi koma ne fa no ni musu nya den enko be se oye badwuba na se we ni da ho no mani kwa so du we den ekoti okay nti enfa mo se wono de ne kes o so ba be da ne kes ama okay okay yanko ne sei okay ya pese ete ye ho aso woni ma bebre mu yanko ne sei ebia me ni me seso first ne de na makasa ete ma me panyimu okay sisi a me ni me seso na nya misunderstanding na ya ko oti ase ena bia mabie ma no aka asamoya bia kire no ena bia odun nsa abona bo se me no aka sa asemu ya kire me ena watena fom abo adeja apa ne so ase waka asem na wie wadome me ya me seso no wadome me eye adwuma yes eye adwuma esa se nye bible say nye ni hunam ni moja na enya ye ni awie matu fa ka beche hunhum ene de tete sa na ni omonya sa bre na waka sa asem no so no mpo ye befo a obe like obe mana bro de chance waka wie no obe mana bro de chance emfa so no kura na afum wo
enso so oye befo na oni ban bo bia obema na bro de chance ana ebi make enso onye ka say befo but ebi a oka na huhu bi gina ho ahunhu etwem bet hu na wonya den huhu omo ebi sio ebi asa de na huhu bi de atim nsuo bi da ebi na sa nsuo na da huhu bi de atim onse onim se anamokwan ya na so kra no tumi bitimi eden agina ho enti won se na nam tete se ogina komase so free kwam ebi na sa re kra na obi amayo be se sa huhu twem ho nti na onim huhu kra o twem sa abre no se oni ahobanbo a de waka no ebenya ho fa so no kra na eden ana afumu okay fa so no kra na afumu fa ne say obi adome me manyini ma ko baby am ya catch am usa no wo je ma me bi say ade ama ma me no adome wo ebi wo ho a wo ye kristoni pa o ne ya catch wo say ko ne ko pan pa ko na chew sa amre no wo mpa ebo a wo bo no entimi ntwa case ni mu ana so wo ye kristo on say kristoni on say ye wo kristoni ana e wa sori kofo enti kristoni no ne hwan kristoni de case ntimi o sa wonfom obi a ana Christian papa bia so ni ho na obefum obi ana se unfum nipa no so a na o Christian ni mapa kes na ntimi nti ade na obon pa aso asa kes na etimi nko a de onye Christian ni o se obi be ka se ye nipa de mfum so bata nipa eno na ye before a problem no se untimi nya perfect sa nipa de eno na ye Bible say nante e kra ye bone wona nim yes eno na ye na before a problem any say obi wo na so Christian ni nanso wo so nyame no biara biara keke enya so dem no kwatan na eche we Kristo ni o ye won kofi ba asase we so mo so anya bone da abi ni Yesu Kristo amo ani Peter ma be nante ye ni wo echi okwa ekra Peter mo ma anya bone da asa Yesu kra ba bi ni bufu ebufo na ni bufu ye wo kwan pa so anya bone so enti fa na se me bu afu okwan pa so obi aye made na me bu afu na bia bufuo ni mu no maka bibi a kire do fi se Yesu bufuo kwa so dem na omo digwa wa so dem ni bufuo no o se bibi a wa so dem ho yes e bufuo e bai ma ne se ya de kasa amre ni bufuo ye kura na ko so kasa o munyi mu ne ma mfira so dem na munko sabre no nyame tumi ti aso dem sabre no yen ko Bible be sabre no nyame tumi e ti aso dem ti yen tumadan ye dem ma no enti no won kwa se ni fie o ti bu de o se musi dan de ma onu nyankopon de ya na ene dia okay enti se on se Bible say ma wi anya den ento obufuo so enti se oni obi ya de a e so one o hwe no kasa yie na nomye ye pia kwa abonten nyami eniamienu ana wa abonten inhila na nomye emu de na ofefiri abonten de abefie on se onyema a enko so ade na oton na ye nto no usika na kasa ye ba nsema na ahye no obu oton ade pa ye to basically be kan ode beto na ebie film odi obi ka facha say eye nomye na ebi no okay aha why abortion no we yakwara na de egu asase na we yakwara na kwese no wo so kra no asase no kra no aye nomye de ama okay so hum na o twem sa abre na ohunu se we abortion adan nomye ama nti no sa de we se du bechi a we efa e kan say emfa Kristo sum ho se nomye edi bechi a emfa Kristo sum ho okay o de yan kwale say me de ya wo me some parts look I say we di boni bi no bi dum with me ya want to so yes funny say me ma me bi akodi boni bi be 50 years ago afa ni ya wo me yes ya wo me no case no edi ma bro adin na was a case ne edi ma bra but say me ma me ne case no adin na was a case ne ba me so me ma me na akoye na ade eno akodi ne boni ne adome onunu mom adin na was a case ne fa ye nyina ye emma no ekona na fo so me da say ona na esifie ubet ona na no o me owu e na me obe 6 years but say den ultimate point say me na na fie ni ntia na ne fie de ye ne japa de ultimate point ultimate call e bi kra mi ka say kra bi kra ya ma odan wo ho esa say ye ona na de say woni dan wo kra ma na say papa bi e de e wo dan wo ho e no de ultimate point say me na e japa de ni na ne case de ye ne de o person e de Johnny film won Johnny film okay bla 1957 ye jiga na fa wodi na wo but say ye kan ultimate ka say na ye na nanom na ji asase ne na say ye na nanom na preji Ghana si o ma ye
Sabe na o. Na oni o be say do 6 months na say ye celebrate a eya we niji. Oh, me ma chi bi. Sabe pepe. Ana keso so ye de etie. Se de etie bia. Ebi kwa me kase kwapo na ndi na da so. Wo ye dan, wo ye ni moja. Ese sa keso no me na e ba so bi. What can I be sa ama me be sa asem? Yo ebusafo me dia di Great Ashley de dodo na ndi nim no. Aha, Great Ashley. Na me wo Herbal Center kase pa Pram main lorry station. Pram main lorry station. Na ebusia adofo Great Ashley mo hwe mo TV so abrebia no. Aha, mia me sanso enyi. Na this month of September 29th ye ko teach man live. O person ye herbalist. O person hu se mo ye shop, o person we ni bie. Ni nyina no ba ye call live to ewo techiman 29th of this month September ya o person o ye herbalist o ye sofo unye ni person we ni bie o person oni amatimi koso ya se otimi ba registration ye 100 Ghana cedi tuition no frame ye be di ko me na ma no ewo eye screen so oba hotel be de no be di ni nyina e free onye ti office ni ya oni obi a nye de eni asem ye wi e be ni bebre full practicals o person ni ya ban kasa oni tumi kasa ni nyina na ese oba aha enti no se oba teachima edwa na obedu bibia free afi so o pese edwuma bi o ye bia o ye mesu ya carpet o pese enkoso a o de bela seminar ni bi oba ye be nyina de ama no nyina ye bonus e free oba so e de beko ye wo eye eyibi ewo kasa teachima hon ma botan kase a Ghana African map ana Madagascar map e daso enye obi na draw ye say natural oba do be ko na waterfalls ahodo ne mpan dan na dade ahodo ne do be ko na kwhwe ni nyina e ka e free sa obetua nyina ho e free ti won na frame hwe na ma na screen so na frame afenso ba mi fe foto akra e ma youth no mesre se wi ase e nam we na hokwa o fo obi ade no like cause wa hwe yie uni obi na ma no very careful afenso bo ho ban fo ho hye nyamisa se ho kwa so bo ne pa ne kwa so ne fo ho hye nyamisa esa so onu ane obo ade ye nim de we nim ni we echi onu nko na ede na nim bibia enti se opa bambo nso abon ne bra aha ne nyina na betimi aya abo kama oyo hene eso nya ho bambo oyo hene eso nya oyo politician eso tinye de nya ho bambo kasa obi aya de timitie bo mode ne bra why onuanum dodo na ede ewe nchenda da enti so bra be kan ho so acha se aha oyo driver ukwa mu nye oyo ba opekunu nya nyema nyina e basa odu saso mu achiza oto ande cry nto na e basa bo ne se obehia e Great Ashley Herbal Center or Pram main lorry station o person ba seminar bi so afreme na register on the 29th year of September ye ko e ba so live e ma baby nkola baby penifo baby nto so ye de bre bacho unya 18 years memma kra na fa nkodi sebi nkwasi asem we ye penifo nko am do bibi ase we ye munya keto amusumfo Great Ashley makram edintuo ye de mato obi a yadome no me maami obi a papa bi ama papa na wode papa no se me wo baba de beto wode mato nipa no de no me a ana se bra obebre wa asasi so no esa na din ye de maami ni ntine ebitimi ba me so ana yes edin was transfer pa se me no obi a yetu ni din e de penin din na e de aneto no se penin ni ma ehu akola na am respect ni yi pa omo de ni die ni obuo ma no kra se omo gyan no papa no eti on se ade ba ko nie se be ye ti obi mu anfa nko owu anfa nko oja no fie ho sa abre bia ye de wutu se nipa no na nipa no wo ho no eti se okra mu ye ha se nipa no woni ekosie na se okọ eye na se onya kohwefuru nanimu a se okra mu ye ha hunu bom pempen opo obi awura ni mu wo fie ho no se okra mu ye ha esa se de wutu ni to timbo ra mu okay njade na ne case entimi ndu echi so acha ase aha ntutu se etimi di obi tu obi etimi kasa asimasi we oye ni ye ni bibia pepe pese papa ye di tu pepe onti bi da mate aboroso bi da be hu ya no wa na ni bibia ye me pepe sa na se ne case so ye de edi nechi okay odi sisi ano enyema ben ene ye ya edi no me ebreye niama ye ya ye di no me ebreye em de pass bi sa so mi niama ye ya ye di no me ebreye ni se one eni etranton enyo bia keke ni kasa rough also disrespect no enyo bia keke eni etranton etimi di no me eba number 1 number 2 abortion ya etimi di no me ebre nipa
na etimi de ba wo no manye den ento ato aso abortion no me ya se bibia number 3 sabusum wo fie na wo so wo ye kristoni na wa mfa kristo yiye na wo sum no bia ka oni hwan no me e wo so sabusum wo fie na sa mo hwe ni yiye wo ma na duane ndi na wo so ye kristo na wa ye ho motro mojo kristoni e ka se efe bi e ka se ko si amankwa anya mesom wa ye ho 3940 asa kristo so asa onesi ya na utogu so e ba cho wo ye den wo di apo de hu si bibia o de no se opese ohunu se o ye de o challenge no ntozo be chi se ye so no so ye den o tumi ye de sen sa ko fon kwa na blessing bibia no ana busum so e ko no rough nso di no me ye ba pa ke betima akokonfo so ampa se konfo no tumi ampa no ya ade ma wo se ye yi o se anya yi o ono akwa apam okay onu se busum na timi ye ne ho se nyame ni pese bia memba o se busum kwa na ade a se o kwa no ho no okoto no se de etimi ye de ekoto nyame so ati ase se o kwa busum ho no ya ade ma wo se ye yi o se anya yi o wodi na sida ama no fa sida ama no o ye den oni no apam me kan ka che se apam enso se apam na e bia fa se na apam so na case so ye den e de ba because se aboshi kokoye no ko bia no form toilet mu den on se toilet timi di bodua nti ade no timi koye aboshi di toilet mu on se timi di asase den e bodua nti ade no timi koye aboshi tutu foundation ana aboshi su baby azu ni ode beto e so de to bola so ode tutu foundation ana se ode tu puma baby ode beto bia sa ade no ye de huhu bi wa no timi di den e de ya de nti na huhu ya so ye den o ya aboshi ene no na we because unya de two form nko ade apam no so ati ase aha enti niam ade apam de ba de bebelebe huhu bi betu ade no pa ba so wa hade ade kitikiti bi obaye de tia no ofa so de akonya so ati ase ye timi de bi kobo so so huhu no timi ba ba so nipa no hwe no de enya no okay so hu aha ta niam ade apam ba de dos ento fa ne say ye de ye nim ya ye sa ne ma na buka ni na ya ye bi ye nim ami enya pam ne sa ne ma no oti ase okay na yenya wie no ade ne ebeye a sa no me no a pam no fa ne say I go straight to abortion okay ya abortion ne bi what say he said ade ne wose ye ya ebema no me no abortion e da ma no me abaye so no fidie so first thing abortion no so pese o stress anu mi na aba o so for abortion na o ye na first thing and say one obe cleansing yes eso e because o kasa on krante okay we hwe mojagu eh na ebele na se ken na o hwe mojagu bible e den to no so acha se to hwe mojagu a enu mi kese pa enti no first thing say e den na eso ye cleansing we ye cleansing wi anu akokoto ji no asere urade wi a na fe o break case e kwa ye fa so break case ni bi nie I'm say your first video here me dey haban bi ebeto ho no but ene me nko eno say the break case but me nko e so ye genuinely asa wetime break case okay ye we dwe wo nwe friend odoma dodo na nim no na so di obebe me no ma chance di odoma na e dey etie obebe say odoma ni bi no ape enwo 1 liter okay obi anu ape wo so 1 liter okay no ape samina alata samina ye bi odoma no obehye anase bia be yam no powder anase bia aha o dry a no wesi na wine no powder o wi awo na fafra friends baby o de be fla alata samina no o wi a hwe ngo no na fa ro hu nyina kama okay o wi a twen kakra na fa samina na de ko dware pe sapo ya ye de twitwi funu sapo de dware funu edua sapo no ana edua sapo no okay aha no bi pe no pe de dware no o be chem 3 uwi asapa no ufa ko be besi eti o de odoma no be wo e de afra alata sama no de nwa sla wonyina fitutu nya samla so me sure say enye samla keto bi and every day na ebesa okay fa ngokoko no fa sla wonyina from head to toe uwi a ko sheshawa fa samla ni dwale bompa e bi opesa obo bia no mi bia no de fe dwale o dwale wi a uwi a fa nsu be hutu wonyina se fa samla ni bi fa hutu wonyina se na o baby success upon no me say me di dwale me tiri mu nyina enkome na yes we dwale wie no case no kan bi say etile
ekura ni nyina kura de etile no aha because se uti ni ho no ma de aka nyina e body aha etu dwale wi an o send this kasaponi we ni asan so awu eno so wo de enwo na aka no be hwe gu de gu tiri nya ba sa de nwo asa gu tiri mu biem eno na tiri no nko a wo de gu nya wo ya de sapona asa so dwale ho nyina kama na we a we sie sapono oh baby form dia chef sapon like because we chem 3 sie sapono o sie sapono wi akata so twen kakra o wi asan that very day na o wi asan bla fa honey na wo no eno so fa dwalo eno so fa ru nyina kama ye ne se de o ye nkokoko no o wi asa sapono sie o wi asama na aka na ebeka kakra pe because mane ndo so eno so fa ru nyina kama eno so fa sapono de aka no fa no so fa dwalo eno so the same thing. First one and then cocoa, second one any honey, third one some non qua. Ubiasi and one. That's first one obey you some nanny. Yes. Second one obey you some by third one there's some non qua. Nobody a day. That day na. Ubiasi, she is upon you. She no be baby different. Okay. But so we one way, see one was yes. And one no. But she knows so we are not personal and quiet. Quiet and quiet, say. Apam. You're very careful. No one can send you bia. Okay. You're very careful. Ewo oni obi ni obi nya den komodie. Okay. Hwe wanu yie. Ewo kasa yem. Because when you hu the free sa curse no. But ebi a make say apam bi eden ewo ho na nanu ma bless so. Nti ho na say you're very careful. So nya mesum na osum yi asum ni yie. Enye motoro mojo. Because Bible crack can say but say you too hu bi the free obi hu a. Na say the oye na hu betre mu no say san ba de hu makoma 70 then 7 okay and so san ba osu bio ma ene de obebele pa to be so you very careful ana akwa say me yale malaria ana me nim say nim twi ye ma me for malaria ma no nim twi na no next time you say malaria na e ba bio ma me nsulo because me say nim twi ye den e wo ho menya wadun say curse na e wo ho no mo no esa say ma che o we say no ntino anytime bia no be kasa rough oh yeah na why oh yeah no one say no anu ntimi nya biom okay oye ana say wa nya ni yesu a enko say ko a san ya obehu ni obo say afi oniema oye bia de ekoso ade be do sabe so bia na e de ekoso but say wa nya careful so a na ajigu a na so ba behu na ete say we no samena no enwo no we na o che no obetimi dia break like obetimi dia case bia yes obetimi dia case bia enya abortion nko wa feel say oniema nko ye feel say case wa busem na edi wachi no obetimi aye yes obetimi ye okay ana make sure say onko ho biom okay abortion no oje bia make sure say abortion nya den onko ho biom obi asan kokoto jenu nu hu pa na sire rade no fa nchew ehu pa case dia ehu bi na ba free no me so na no me e wo busuam numie ewo ekolai team numie ewo bi to say friends of mine a yewo mu so na say numie de wo ba bia na nyina free apam so okay na me kan say nyo bia na try no say obia enti na say obia de timi bon ho ban no e de na tiw mu hwentiw mu sa de a ene ye wo so enu kwa so ye de o try obi say o kobusu say kwa try obi na say enya nipa na timi san ba wo so back okay eno so timi ba bebie nu mie ma okay so acha say men juno bi ho adwen bone because obi no obi akwa apam obi ni tumi bi akwa apam obi ni hu bi akwa apam say nipa no sa hu na sa tumi ne di ma no so nti nim na ko try no aba shitake no obusuafo eno so timi etim ba bedane no me de e di ma ko ni bi men tan ko fo bi ala no obi mbo bia so bia bo bia pen e no me da so ho na me baby sawo we na kofa aduabo baaje yetimi bo obidua ye friendsuo e de bo obidua na enye nipa kro no ye kodane e no anu na na say still la no ni nipa kro na e bo wudua no a enya oni akwa kodane ma wo ato still la wo ni so ni wapam enti na nipa ho so bo ho ban number 1 number 2 so timi hwe ho yi so bi bo odua na ka che o say dua na me bo no adua no busum ni ni ye nko no ho na ye kodane fi so a e apam me say busum ya be ko no ho bia no ne nya apam e kodane wudua no ana me ka say ko so nya de ma wo se oye ampa so oye yo se wa nyo wa bo odin wa kokoturu no nko ado ne nya apam ti say ni say ni pa na abo ni dua no enya no no nye den amumi so mo amta ko busum so obetimi akọ obi ho
Say nipa ne nya ade fa ma nipa ne ade ma no wa ye wi o o kakra no afra no papa o say ade na ye no me hu say bibi esan ba be si bi mu sambla e apam ne bi no okay se o ma na se wa ma obeka se han na o ya ade ne ma na o ma obepe kwan bi su kitwe bi su asan yes nti apam ne bi no nti pa wo ho no ma you very careful fa huja ba ho ban na se bi se bi no huja no o ka no huja hwan so e Kristonia fa huja Kristo so ntimi nsu nyame nsu ye na obusun bi sha na obusun bi e wo fia respect no bu no bisa efia mamre na aye de na ye ma no menya wo se ko sha man kwa nyame so wo a nsu nyame ni ye wo so abusun so a wo kwa bosun ko ne na wo kwa asete na eno le ba na sa de a wo ye confused ka debi bibi anyi yi ma onim obu ablochile apam ni bi no obi atofie so fie no ntimi ntinem ebia enyewo na apam no wo so na se ebia enyewo na no me no wo so be nipa na osi fie no wedua bibi ofie o ana se bia bibi ana esi fie nti apam no agi fie na kantam so tutu okwa tutu ase bibi enam fie o ase ho ntene ase kakra ase bibi ase wonder bedroom na kitchen no bi nu aduane abla ho nu aduane eya apam ni bi no so frey e betima ya ade ofie am 2 minutes betu free on because enya na okoje ade no if because e wumpo na okoje ade no krapo a e betima guide o the grace e ho nyina e beko ho nyina okay na say me pese ye hu say yenye dra awie dia e wo se ye hwe nan onantie no ne yes yes na be ya yenko trigger no ma apam no san so esa kwanye mo okay because Bible says so tu free mu na o sa ko pressure ko for 77 because okorun sa ba behwe say ekwan da ho ana say ekwan da ho no ko sra hu ma ko 77 ba ko kra ntimi no sa ko 77 de aka no obetimi ntimi 3 kra ntimi okay eda wase one day TV I said the papa kan no wo say wa fom bi ana say why abortion ana say why ade bi an ani like enye fa bomodi an so obedura udura wi a wa ko nkotodwa anim na so twede amponyankopon so ofo bone encho wode cho wi so a na wo kasa no ana mo ntuo no wa hwe ni yiye na me san so kai wo say bomodi an so be subscribe to YouTube channel wo be comment wo be share no like so person woni edin komo na so be say question bi a comment section ho no eye bodea wo just be read na ya di so pepe enso ama wo person woni the great to di twin komo an number go screen no so me patch contact no na eni nkomo me dia na akua paga guy me sorry so that's a ne ye be share